Salum horas marihita amang inang dot hamu akadongan nani holongan di bagasan korne di bata pajupang hita muse di channel itutta hima Manalu Star Channel. Manalu Star Channel magbahas taringot akka tutarobon hilak Batak, marga, pesta, adat Batak, budaya Batak, perjabaran, lagu-lagu Batak, lagu rohani, dohot akka na asing lupe. Amang inang, unang lupa hamu tonton hamu videon saat tuna selesai. Jala like hamu, dan kamu komentarmu na membangun. Asa boy firman nami lama bayan video selanjutnya. Jala urang lupa hamu subscribe hamu video ton amang inang asalam semangat kami mabayan video selanjutnya. Tekan tanda lonceng asa dapat hamu video-video terbaru sian kami. Di bagian sekian kita berbagi tentang Tarombo Manalu, secara khusus Raja Bulun Sinubulubul Datuna Pujung. Anong pasaton namin Tarombo saha tu opung melati Manalu. Kadorang so kelanjutan amang irang oras tod di madingin pir tod di matugu. Mardak ka hari-ara rito pinitapian idia pihita maringanan bisima totong dapotan parsaulion. Dibuka maharbangan ni hita unang lupa ditutup dot engsel di dia pihita maringanan unang lupa tetap dukung Manalu Star Channel. Mau lihat ini kita mulai mah amang inang siap tarbot kah tugas si Mamora anakna Parzuluma Purba Baruahun Manalu Patoluhon de Bataraja Kabupaten Sumerham. Di video sebelumnya nggak dibahas mengenai tugas si Mamora, Putta tugas si Mamora, Bolo Purba Manalu de Bataraja, Ima Tubuni Boru Panggarian Lutung, Bolo Sumerham, Ima Tubuni Perdosi di Pagurang Boru Pasaribu. Jadi Boru Pasaribu ngadalak nih unta. Kita lanjut tuh mamuse amang inang masuk mahita siang Manalu. Jadi bolo nomor kita san nomor ta Manalu perjuluman nomor sada Manalu. Masuk mah mangara rubian anakna dapat 2 tahun mangara dulu 2 anak Manalu mangara rubian dot mangada dulu otomatis nomor 2. Jadi nomor 2 mah mangara rubian dot mangara dulu siang nomor ta Manalu. Kita lanjut tuh mamuse amang inang siang nomor 2 nak kaning mangara duluk anakna sada 5 rumah butar otomatis mon gabi nomor 7 tatarik mamuse amang inang siang rumah butar kaning rumah butar anakna Parzuluma Paruma anakna si nomor 2 Pareme anakna si nomor 7 Datuna Pujung anakna si nomor 4 Datu Suburion anakna si nomor 5 Tukot Manudu. Kalau gitu mamuse amang inang bolo tabereng nomorna kaneng nomor 3 maruma butar berarti aruma Pareme Datuna Pujung Datu Suburiut Tukuk Manudu masuk ma tu nomor 4. Lanjut mahita musia amang inang siap Datuna Pujung mang nadidok Raja Bulun Sinubulubul. Jadi Raja Bulun Sinubulubul Datuna Pujung maka anakna Parzulu Ima Saniang Naga Porhas marporhas do upungon dohot boru imana berutah ima si boru si meleng-meleng namuli tugijang manubung si hobbing ima porhas na bolo bahasa Batak marporhas kembar may nanginang kembar dohot jadi saniang naga porhas marporhas may dohot na bruta boru si meleng-meleng namuli tugijang manubung si hobbing. Si nomor 2 Ima Saniang Naga Tunggal. Si nomor 3 Saniang Naga Laut. Si nomor 4 Ima Saniang Naga Pohan. Saniang Naga Pohanon 5 anaknya Putra Datuna Pujung na tinggal di Porsea. Kita lanjut ke mamsi amang inang bolosan nomor berarti Datuna Pujung nomor 4 beranakna berarti masuk mah tu nomor 5. Karena itu manusia menginang Saniang Naga Tunggal. Saniang Naga Tunggal anakna 5 Sapiraja. Anaknya Sapiraja Parzuluma Upung Raja Silamen
Nomor 2 Opung Raja Simaon. Nomor 3 Ima Opung Raja Rabbang. Tulu ma anakna sasapi raja. Jadi tabereng ma nomorna sani yang naga tunggal nomor 5, sapi raja nomor 6, anakna natului gawi nomor 7. Lanjut to mamuse amang inang sian Raja Silamen. Anak ni Raja Silamen perjolo ma Opung Perluhutan. Keduahon Opung Panahean. Ketuluhan Opung Tambusiala. Nomor 4 Opung Raja Sionang. Nomor 5 Guru Mangaliat. 5 ma anak ni Opung Raja Silamen. Tabereng amang nomor rah Opung Raja Silamen aking nomor 7. Berarti anak nana lemei masuk magawi nomor 8. Kita lanjut ke musim amang inang sian nomor 8 Opung Perluhutan. Opung Perluhutan anakna na perjolo Opung Terdogar. Na paduahon Ima Opung Raja Sidatang. Tatarik mamuse sian Opung Raja Sidatang anakna apangaraja. Anak ni apangaraja Ima Opung Lomak. Opung Lomak dan anak ni Opung Lomak Ima Uputarus. Tabereng nomor rah amang inang nomor sia nomor 10 sada 12 ma Uputarus. Tatarik muse san Uputarus aking nomor 12 anakna Ima Upusogit dohot Upu Padang. Upusogit dohot Upu Padang. Berarti nomor 10 tulu mau namang inang Upusogit dohot Upu Padang. Anaknya Upu Padang perjolo Upu Mengge. Napaduahon Ima Upu Samuel. Nomor 3 Amani Hadiaran. Nomor 4 Upu Retina. Nomor 5 Ima Upu Mangadar. Tabereng nomor amang inang nomor 10 dulu. Masuk ma nomor 10. Tatarik mamuse amang inang dot akarongan sian Opung Samuel. Opung Samuel anakna Opu Polin. Dohot Opu Mangkuto. Jadi Opu Samuel nomor 14 Opu Polin anak namai dohot Opung Mangkuto. Masuk Mei dari nomor 15. Sian Opung Mangkuto anakna Ima Upu Eko. Masuk mamuse tu Opung Perdimat. Guru Tahuak. Amani Beno. Dohot Opu Ruben. 5 ma anak ngupung nami sian Opung Mangkuto. Tabereng nomor rah nomor 15 nomor 10 ma Opung nami. Masuk mamuse sian nomor 10 Opung Perdiman. Anakna perjolo ma Opung Joshua. Anak SP2 Ima Opung Melati bapak nami. Anak SP3 Ima Amani Endang. Tikiriwai non taroboon nang ngarong di pohuni bapau don. Alidang masuk ke Wilson. 5 Song Haturangas Sorik. Nomor 10 jadi bapak nami nomor 10 itu ma. Tatarik mamuse bolo bapak nami nak kaningan Opung Melati ma. Kami anakna arong do perjolo ma Amani Melati. Napaduahon Amani Alin. Napatuluhon Amani Josapat. Napaupaton Amani Mario. Ima pinoperi Opung Melati. Amang inang bolo tatarik donak kaningan arong terlangkap sotik. Sian poparan ni Opung ta rumah butar. Bolo Opung ta rumah butar amang inang rumah butar mangalap boru mirajay boru sagala. Bolo Opung ta datuna pujung 5 anak nanak kaning. Sana yang naga porhas, sana yang naga tunggal do, sana yang naga laut. 5 tubuh ni boru mirajay boru situmorang. Bolo sana yang naga pohan tubuh ni boru mirajay boru barimbing na tinggal di Porsea. So 5 sautik tarobo 5 tarobo ni pungta datuna pujung rajas ni bulubol. Tuhani peparan ni damang Opung Melati. Jadi hita amang dainang perlu birong tubuh kemanalu nang lupa hita kabait tarobota asabu ini diingot satu geleng ta. Bolo arong neng merequest biro benotta tarobo kamu ma
melalui komentar di kolom komentar di YouTube ta Manalo Star Channel. Dibuka harabangan ni huta, unang lupa ditutup dengan engsel. Di dia pehita maringanan, unang lupa tetap dukung Manalo Star Channel. Lania manginang, tetap subscribe, ikuti YouTube Manalo Star Channel. Mulai ati marihita, bolarong pena huang lubi, nasala pagkatian nami, mangiroma pani, diwaik kami taraboon, asa buiro sebagai salah satu acuan. Kita abiha terputus tarabona di tonga-tonga. So ngalingan na buhay pasahaton nami di bawah sitikyon, ang giya matutong di ramot ito hatta hida, di leon hai pason, dohoram mason hari ng situa-tua, emes tabatua mga perlingguman ikan na mokmok, di bataro na martua, huhut mahita sa luhut na paparan yung punta to gamanali di parorot. Matutu, horas.